بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wa dada watu wa nashwa hatu Mwenyezi Mungu ajali kwa mahala ni mliyonga nyina muwa wanono Mwenyezi Mungu arenikeza khairi afikiria ukaa haina uwano hanzi za njementi ya hatu zinonjoza mbaba nule longe ngujozelewa ifo ya zelewe nami ngamjombeani ranzo madoni au baada njo humshukuriani heze jitihadi ya ukaizo ramba ongezi wasilio riparwani walo maore walo larinyo walo haina bahanu ngwa shukuri yao ngwa jibi wao wezi hundawe ensizi hundawe wanawahe komori walo andru wajitoa fidia henti ya hao wazamba hao jawandwaji Egypti wafu andru wenji hasibabu do mkondo wahe miswiri Senegali wafu andru wenji denamna hiyo wa enshio ngwajo yenshindo o hafa wa enshindo haizo holi honde zero kwa ntoni mwabieni vanu lelo tijo jibiwa mfanye hizo njema zalingana nanyi na do ubalirisha eza kweli do ubalirisha haina mwenza nkilia rambue 30 sekondi sawani mengo miraru haina mndu ya veshe mdundaye yambe ngamparao baba nwelebe ala mana mshohangu fursia paka msarava shongo ambao do wako ambaye na mbeze baka mparao hon shaizo ngamweshe wao na mbeza muhimu ranti amunge yabo kairi ho tukufu hanyu eni ulo na mndu baika yao ilazimu yanji harumu direkte invan na mwambi ya karibu ba ngabo zabidi zamba ngabo zabidi andu wazishie wazijue watukufu 30 sekondi haina mndu ya beshe o ya partage reka par WhatsApp reka haina bahanu walazimu ili risala inu iwaswili wa mahalali wakode ya lazimu hu tukufu wahani lijwa handisa bali longa romba mguri tike wale uliwe risala ngejo kanti tisha muhimu kabisa kabisa عليكم السلام أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ewa ngaradisao kwezi watukufu ema hadisi ya tuongeza ngamnishia ondo hao ngamnishia ondo watukufu mnifanyie sinye kanga mnishia ondo rijohandisa hao tukufu wahani kwezi watukufu muishi ya dhamana ula wahe maji para son de gulamu hajahamba ngwendo zahe rente maji ngabo uzade ulonziani dukadu hamba inaziliyo mdutodasa paka kabati paka tika ujua ya uka haina mwiso walanga mjua ka haina maado uhana mwiso haina dhalimu yotso hisa na yo hisanai na mnambie dhalimu yatu hisanai amanzo mkomoria jebanu aumbi islamu aumbi abaliri yanambie dhalimu yatu hisanai haina dhalimu yotso hisanai izo zila washaka warabuha balaka yaumun ya dhalim
Abunge watukufu tika ujaba njeni wambie ni ya ukana. Eni ulona uwengwe. Ulona matso, ulona mashishio. Ngurambuo ya ukana. Allah izemvuza kana azali mwaka uziwana nepisansi. Zivunguza ziduzuha. Nga mmona wemba shughuli yaka ufanyishi hajana. Mmono wandu waka uzina. Fatihu katina mria mwimilia basa ikatindu jubas. Na mjibu yako. Nga mwishile oli tungu nila pia. Wala hine mwakana wandu waibala kwa wabali yabasa Fatihu ngutoka waji hundu da ina belu. Namba biza fidi. Hata kutona mandu walotangani. Enraba ukweli. Lila fijo, lila sive, wakaukanilo lila. Ekenyi wanadamu wakweli. Ngamjo thibitishe zenogo imambia onizo ya za ukahakika. Fi'lan. Zenogo ngizonziro harumwezi. Wandu wanu ngwa sufreo. Wandu wanu ngwa tambi hao. Mwone mafoto. Fatihu daina belu aina mdu asunga gali mwana nyalo amanga aino mwanzo kana bo bali ngoro kona hii emmonele foto ile kamjaliwona emmonele foto ile kamjaliwona ile foto belu ya kanti daina Fatihu aina mdu guto asinye mwanyenye mbua atage ama namnabe kabla yule kamjaliwona watukufu ezila zijaji pia. Ekamli one namnambi banga bo amanzoni mwambia ni bantu kamjora mbukana wallahi bilahi. Ezenogo namna ziliyo ngizo njema. Ezenogo ngezenda onro. Ritiale jimbo la mwali banu. Okamwali wala 2010 kwa jala wani kwetu ya hao. Ngabo ulone ni watukufu mlo yao. We imna direct wa relax. Nugungizo njema juhamu. Renge mna wakati daoni watukufu wakomori wana. Wa makini shezero zao. Ngabo yaonele foto ilo ngabo uloni ilo yabo. Ngabo yaonele foto ngabo uloni ilo yabo. Ele foto li la belu daina do bini mrafanye manje jao. Emi yao na wakamja yao na wakomori. Beseka mjaliwa na bamjo litahaba nuni mtini ya nilo mlione. Ele foto wakanti yo shuhulini aina mruya shize mwana na imbuwa ya nuke mwana na mamru kwanzo bekana badu goduko na ebanu kujaye ebanu uli hindi chan. Ngiswe hapo. Bwanga lo wakomore kerende bahanu namna wajibi wao nezimbwana za hatu tawao amdwangalia. Ayi watukufu mafuti watu kewa waribone daba nguge nawe shana ni mwambie nezilo muhimu ranzi Isabel Salimina imani litsahewa nuranzi ngenje ni mnike ni ebwehe na wanruo njia haruma ye direct na muhimen litsahewa batsi ndatsi li partager les photos linda liken inde video chez les photos watoka hamanru walo haruma majito shanga mjota hani mniken amjoli tahandro yabuni ni monese les photos maranzi ni litahebo wakati lani hadisezi habari ni mwambie nizo jola ni de litia wala ndo via litia
bon na différence ngenjer dolitsa après ba ilo ngar joli parisa msikena harara bangar joli parisa et les photos là et uloni longo jo yonere haruma Said Abdou Fahardin maranzi ni tsahe tu kwezi watukufu sabarindo ka SRC isange ndono tsambalia shangwanzo wajitena kalizi sha SRC itsambalia ngendono tsambalia shangwanza wajikazi enga mkubaliwa au mtukubali hata njuko mnikanize dalili SRC ngendono tsambalia ekake ja tsambalia na mhimbe wanu mihanzani kama mwambio ni rungu ni keneze dalili banu ni tsahe msiwalangi yohunu if 1 minute please ladies and gentlemen voilà e akahaonele foto la Fatihuda ena Belu wakati aina mtoka urjumana na nifanyie sinya anuga mtolita abantu malina doka holiho ele jeshi litambalia ngamjodo wao nena mnainu shele jeshi litambalia wa Komori asibabu ya ukanga boisa walemewa no ushenzi lelo harumenti ya Mali ngabo majeshi wa Roshea e marebelu wa jamba na mje nderangarie riudenti ya hatu rineti ngoza mafiti abange ngamjua ndo ya ukanga bo majeshi wa tawa wenji ngabo majeshi wa topre sha wanuandu wa escadron wanwa hamde wao doalio haruma uka lukumani kwanzu ya warenge nabo enusu au wenji wa hao wao wandu wa takfini monti etakfini gudazo yarendo atihinru azali yarenge lukumani yende yafanyizo yanzao mwalina nzualina kazija au takfini gujo tubia yambe bahia bonge lazimi wabasa wanatuhunda hunu hazali eze mvune zerongo nazifanya abona ni hundu ha he peuple ya Komori monti ezabarindo ka haina ulona akili harumwe tia hatu haina ulobonzi haina ulodani ulona akili uyelewa ya ukana hakika SRC itambalia awandu walondani SRC itambalia walona roho waisa wao vuremindu pia na mwedema waone SRC e makadre ne mabahabako kemona zala isandi so change mba izaposto bala ula utungu ato awe ya trao la ba kuja fanya kuja nibela wandu kuja nishishia wandu kuja nifanyia eze nominations en sosia monti tiambauka he oulaba ho jinga wa regime inu eze mali wa jonda enti wandu wakubali ukentinga yundao warenge wazanyisi za mbaha na halafu abasaini wajundu kwa tina nuku wafanya rumwenti wazingamanyi au kuja nibela wandu kuja nifanya wandu ebango fikiri kwa lingo paro mdicho mnike mnazi vijana uya hibe mna 5 milioni ikia mgo tuka uhula mji au bavu haunti katuchu antowe webo bango jenibela wandu nge arumwe sinema hiyo haina mndu mwenza akili haina mndu yekana roho waheserse vanulizambao wasibonti omelini pia
ezero wezonga mzi rambu wao au kamtuzi rambu wabo tukufu na mdoni jibu banu ndo mtole anize dalilu ezero goni zamba wiisu enga mzi rambu wao au kamtuzi rambu wa kwezi watukufu ngamhisiyo ya ukahakika eze dalilu za sandasi ekawuono fatihu ambanga bido mkaze bunjilo mala kadha na kadha na kadha bala waisa warambu wakana ngabo fopa wandu waisa wa décourager anarendera renforcer celui anda hubini na rendera renforcer mala kadha na rito wendo bibaka tushindo rifanyili yando siasa kada tushindo edaiho zila desisonge zao wa Komori wallahi tallahi kama do angalia emba mkonti ya hao ya juzi yanamna fatihu ya kazi kama do angalia shughuli ya jana ya hao la bakara mvulana ya himajizini sao nemba shati ya balwane ile joto ne majifiri mdungura bokana masala ya zidi harumwe CRC sha mwizina kalizi fo wajikaze he andabu amunganyi bandu bwa Komori wallahi tallah walembele ya emnariali ya baki ngo aendelea wa mwali no wa mwali wa kubali hari wafanya reconciliation shayo ti reconciliation yanzo ifanyiwa banungwanzo yafanye zila betizi za hahe alafunga mungu dafanya reconciliation eta ya bebirifo tiri sarifanye sharia hanrabo shanga mwambioni ya ukana bo wa mwali wallahi ke ikiludola joka harumu yenti hiyo au majoruma turu ya hanyu engeti ndabo masise midobo honi 2010-11 mwarenga njo kama ngamia wa mwali kamjajo paro jojo raisi ufana na hindi abo ngeta hinu ireje itena engamleje zao au ngamtisao midobo honi mimi sondage no tundis nehamu nloniyo ngamjoka wa mwali kwa na uhuze match abunge yabo kwezi watukufu wangazija kwezi watukufu wanzuani na rihimili wa mwali awa mwali do wajo fobo wenti ya hatu wa mihononi mwahe mshenzi we wenza shonga wa mziliza ritijera amba wanu jau ba mwali wakaza uketuru ya hao geijo huja 2026 et 2026 ija wanu wajo ibulia sha engwa abulia utawa nga mwana ngo tsona nruwa hisato amaya kama do ngale le foto linwanza tanjoka ulita hando ni mniken ngo rambu hakika ya ukana nruwanu enamna waliyo ngono wandu wa hisato amaya wa zumburi jiha walemewa wazumburi jiha walemewa wa décourager hata kutujwa tangwa uche wa Komori yabo enga sipre na mwambi enga sipre himilie wa mali wafakuwetu ya hao yinu zuani waje warenge ya hao yu ambango wandu wa ilinde na rihimilie mali watijihunde wao che ambi karijafungia ndeke ufungia na wandu si singarijwa wao ya ukana haina mruma hamitanu karijafanya sharia da sina we ngaranzo eturu ya hatu bas garanza weturu ya hatu baizo ndizora hadisi izo ndizora wafikiana shakaritsi haruma hadisi na mafitsi na majari na mwambe bo tukufu mlio wabo enganyi pre rifanye daaya rifanye siasa ya ukana mwalingure ngoturu ya 2026 na kare jeza zila zifanya 2010 amwambioni Komorige itambali yao ezentuzinu au mwalingure ngoturu ya hahe nzuani ya jarenge ijao bas ngamjwamba zinu faharara mbiyazo andonga mimakini mwalingure ngoturu ya hahe wa Komori hau kana ukaharumwe Komori abo azali swango endo zao suwe ntinge tambali yao shawa mwali kuna uaruma 2026 Ngabo hizo ni mwambia aoni ngabo hizo mtoto mwambia ni bana abonge ekatilizo damino wahangu la mwishiye damino wahangu
garjo urenge enti ribeze na jisi rifanye sharia rirese voti amwambio nitu ekati ndizo ekammalika jarenge turu ya hebanu ekamlejeza demana na bezen tuzinu nga manzo mdo tulilia ngamjorenge enti damino wa hangu wakawa ngarishinda nao elitengwela hangu usoni mwa Mwenyezi Mungu sinauka raisi sinauka waziri sinauka direktori shanga mjoka muoni wa ufaku ensi hatu inu ri veze na jisi zinu ri tie nidhamu harumwensi ri rese voti eze nuko zikaruma amani yode objective ya hangu mimi bana wakati ila rinike alazimu ulona irumbi ujotsanganya vanhu mimi ngamwambio ni ukana turnati inuke tuna bahabari bainge dahari mumali bainge dahari mzuani bainge tsiti mumdahubi shima mfu amanzo mndu aminifu maadilifu ulona hamu ujotsanganya ujosikinia ujoprotege ujohifadhi ulona woni ulona vision économique ulona vision diplomatique ulona vision ya justice na hizo imlikensi haturi mbirili yerike fili ya hahe shaini mdu jo protegensi hatu onto baya bunga bo shwa mbili vandu bo komwe ekanjafa mimi Fakharuddin basaida budo mshahidi wa Sumani wasimauma ekenjafa mali kujerenge turu ya hahe auri renge ntida mino wandu hangu njo watsungua damina wa njo kadamina auri jo watsungua irengeze nti hatu ri towewe diwanu ri recupereze mali za hatu ri tie nidhamu njema harumwenti wakemba yundo hula rifanyiza lazimu ri resevoti e lazimu au jotsungulano wako muri yarenge shatide mshenzi yafa kwenti hatu ijo de mani ando bana basainu wana bahayinu ngamone soni mdoka na vision ba wallahi aina mrujo wangalia psychologiquement ujoneze taharukati ye comportement ino wandu wanu zentu zinu ngorambuwe ya ukana hakika aina usiku kwa na utoshinda tunjila nduzi majana shida wambe fate ngojo ka urumaja ngozo ngo kiso chauza na umuoni ngo anongo nawa ulinga ryo utala ndaho mdoka na kadaina wandu jana imengo shenda wende sawa keko linga mchukafikiri kana fate huwa yecho ngojo kanza afanyiza ngezeni mimi njaba ngamjorenganti Ibrahim Traore au Oligi au Wasimegeta shanga mjota hamru damina wa ulijoka batima rimtendeze yafanyiza ngo za lazima yo ndiyo mimi nimwambia hao Ibrahim Traore ola jeshi hakauona hasufre na hizo hafakuenti bo yakadaina wandu mimi ngamjotungua mndu nimsaidie shanti na utende njolamba wangu nibirela kwa tuni biril almuradi Ibrahim Traore ola kajaka colonel ola kajaka lieutenant kajaka general sha akan daraja ya tino wanyanya wa msindi mimi ngamjotungua mndu reka daraja ya tini rekaja ubora yake aminifu madilifu nike tiri mwimilie ri recupereze maliza wa komuriza hibano wezi wanu ri hukumu wandu wari ulidia ri tie sharia harumwensi hatu ze constitution ze reglements zifanyiliwa ri reseze voti ujotungulwa no wa komori garjo kandaye ngamhuono mtukufu mwana ma Bruce Lee abange abo mimi yode fikira nimwambia oni shaha manga si haruma la course ngasi haruma musabaka yauka emmalingu bezo yatubise azali emana mali wa ruma dabo wastanganyi hawamba karina ubuli ya mndu sambi hala wayenjeze hama no mali wamba usaurume mitanu yawe mitanu inu ya mali abange izo na kanzani mwambieni na nzo mtulidie usiku lelo
owenyi eze milioni wazinika nazira homeki waisawa juhalelo tawanu wazita hao. Et on dit, affaire Nazra Saïd Hassan, plus de 20 plaignants saisissent le tribunal de première instance, deuxième chambre, 324 millions réclamés. Détail ce soir. Ça c'est. Amonao. Wandu ishirini ngwa yao 324 000 euros. Ay millions. 324 millions. Ah, ya baladi. Ah, ya baladi. Na wanamshe arenges 324 millions. Endesahe. Namdone ntiye namna iliyo. Upade unroaji. Ebwana woyo la do habana mdoro uradi uno rantile ndo ngazo mdoro jozo uradi uno. Oyu paro Abu Malha. Yanzi haukana haisa hatrawa. Ezanzi wa manuhindri. Na mangalienro. Abu Malha onikor. Abu Malha Bradroit Dabi, directeur général de l'ONICOR, aurait pris la fuite avec son épouse après avoir détourné des centaines de millions de francs comoriens. Lui et son directeur Abi seraient impliqués dans la disparition de sommes colossales appartenant à l'État ainsi qu'à des commerçants. La fuite d'Abu Malha vient renforcer et soupçonne ces millions auraient bel et bien été détournés par ces deux individus. Pendant qu'ils s'enrichissent, nombre de commerçants comoriens se retrouvent aujourd'hui perdants. Ngamurengo manama Bruce Lee ujitamke babi. Ezadunga yabo ndokana zahama jingelisi hao haruma ensi ya Genève umji wa Genève. Hauka tiparisa habari zinji diferanga mineze image eze twabia zijirisi wao ne matwamana wa Komori wabe wa Genève. Wa rengao ze passport za Komori wozini kama Kongole na wanduati zinduachi. Ngwamba ngwa jao haruma conference na ndongo ngwa huuzao magari no dedwane magari ezango izo son tipi yagezifanyishi hao owiti uwe Komori wono nange yambao ya ukanga po madomana wa ili mzima paramedimze mzima Sultan Shuzur engenga sina wanadamu wa Komori ngwa torture wao harumwezenti male droit de l'homme mwezenti zo pia uliliwa wana Libiri uliliwa wana Tunisia uliliwa karitina mba mndu ya ujuha kweli ya harumwezenti izo ya ise ya onese okane zijirio hindi abenge profite bo Sultan Shuzur da ono wanroha na profite ni wandu mlo Al-Qahira mneglige na profite ni ambassadeur mlo harumwezenti izo sha ngumhu inti ya tungar jo irekipere wallahi ngamjo ujeleza ito hali manama mtukufu watwania Bruce Lee kairi ula uze unere invitation yabo haruma owanazitwa waili waori wonekenge jumkinishiha ujeleze mbabiba yoti daima ho demande ujeleze mbabiba nushanga mangale kam joshinda watukufu jona kanzani mwambieni bana doka esirikali idembelea wanduwandi sotolo muhazini owasaya narendera ramforce malakata narifanya mabunjilio na randiso zina narituweze maliri nike wa mali narengeze chao
yabo izo pia wadepase ha asibabu de zambi wazirendao amina utukufu wahe emwanama mtukufu chimichu wangu Bruce Lee kayao Mwenyezi Mungu alirongoza mu Qur'ani hamba wala tuzaku anfusakum batido jikaza ukaide wakaisi mwana nyasi ngeye namna aliyo haina mdunge namna aliyo haina mdunge namna hahe nguna ribe mwisomo ema nguna ritowe haruma zembi shanga mina rongo nje maboko zimikazi ka elebe ala heno alona mwisomo na diplome obuli azali nguro hitso wanyanyao no hiba no dharau yeye haina namna yaliyo shange na hamune nsingu sikinyo wanyanya gondomba induhali yo utibali anro emba biyo ngamambiyo ban yauka handali na mona timono Marseille mana haja timhuruha vaya costume wido byo tukukaja wako wenja mtu nane zenkantu neze kofia inna Allah jamilun yuhibbul jamal nguye mweme uji wana ndongo njema al-islamu nadhif usilamu nadhif wana rombe Mwenyezi Mungu haina biado nizo mguya msaidia yazitawe erasi basonti pia si wanadamu kasine madhambi hatu ngabo ya tata ngabo ya benu sha narim tose rimremercier rimshukuri eba hasubuti haba uso o wandu wa na nyasi o wandu wa dhulumiwa na nyasi ngeno binadamu huo wa ukana yeti dwalimo madhambi yalo naye mgugo ati na bati usamihi shakana bento baba la huni dhulumu huni wa huni hibia unifanyia jao munge indemani ya nasubuti na mrenga ban na behamba izo wonao harumenti ya osikwa lelo wekula wa uzamba emera moroni hasubuti hamba zila rambao ya uka mera wonga bo police municipal ngabo izo zontipia habo mji wa moroni ukatili na ufutari lele bange na vinyo izo zontipia watu go tinzo anezanwa izo utwambaje almuradi kabla raujawone seza nga mushukuri omanama izinrongo boko de uzambao hakenge hudaza bo wetu alimu enge ureme koti abonga we hamandao sha usubuti ngo wanu nizo na ujo twamba na wafake basi ngasi ngari lao ngari nao aminawe endelea mwanama mtukufu mwanama Bruce Lee. Salamu alaikum handani shimeji ngonishiyo au amushio ndo anugwa hushili ya ondro. Okay. Wana parka we fundi wangu shaweshi mechi deja wanu ngamina amina daira mwade zenguzo amina nguzo mbili. No. Wanu mwanadamu ndujua mru azali wao shamuka jamru ya juka hufa bo fundi fahari. Unaelewa? Nampesa. Amina nongo nzima message nzima na kanzani huwe klere mbavi shipanga ngabando eloshi zingu shabuwa jo waelewao ngwajibi wao wanji yabanu wahuone bangwa bas kanzani huwe klere mbavi ni oneshe mbavi wa Komori ngabando ngukale o ebana fasira ambassadeur bo fundi fahari ambassadeur oi de representa wanti harumanti ndwaji ikaya ngwakiliwa ne waziri wa hezi habari zobonze yabo ngabo relation eza husona zioni walobala eza husona wa henti walobala wasailisha haina ndongo sa henti nuna ila eza ilaka neze tabadul yazi prepare katila affaires étrangères ne president waje pando ndani na maslaha jokiri ketibo wabanga bo andu njia bo joze ndo izo tafadhali. Mimi ngamjua maana na poser question hiyo parce que mimi ngamjua mbavi je suis pas trop con je suis pas assez con ngamjua maana hambele mimi hona kananja va unjenje nujibwe masuala wa yamba yao. Naam. Enda one bo fundi fahardin docteur enda one jarjiria jana ujuz wa vira accident il a normalement ambassadeur parce que l'ambassadeur wede mzazi ya surveiller wana walobonze à l'étranger. Naam. Enda one jarunda handani jahunda brochure wala kudima makoshi wala enda rama hiyo arwahoriho ezanisi kabata tamri ya henda eza jana maana vitu amba jana maana karnosha nda sina Mwenyezi Mungu sina nyanyasi wa hafa wa kuwa mitamihudi ambassadeur mruji de place deja shanga sivan
zemaliza Komori ngazendao jaba mananga zendo jaba walmivo fardini wana aparkanjo ko television showing kana nifanye direct na bwa mando hazini maudi sha iphone ifanye alafu na meka wanu bo fardini wanu ngabo zenyimani za malahoni mitwamba to hatu walaba amba wanu ndimkomora weche sababu ma sabena jumba hangu sababu wanu mwana wo mjomuzaya sha ekomrumia kutijana be komrumia yo hamatindi la wala van kutijana be kolendo simituko hatu tunu wa katindi di janrovi sambaka enrovi na mjola mbima mbili wajamjeni ipulo hani kwa balanza hata miti won Afrika ngina bikawan na wajika tsote sabufundi afa wani kanza mbikanga bo mduna kanani mndongozelesha kerini virar mweta tablo yaho ambaga we ades yendelea hamba ina rogo tuka mbango dungwa ya wechi banu ngamono mangotseo shabanu jiro banu jembide jite sawo Afrika na bekati ono bwana tsola mumbeni abada we unyuli pasaya daone gouvernement ya hao jao bwazali jao aba ulo mshonjendo sindai naam mimi nge mindola bwa kana je parasbutin rohe mwembwa jua umoroni ngona afanya meka nenti wiyo ani wabatoliha parce que azali le bien wandu wamdeo wadu mnyamiria na baje nongozo kacha bofunfati paraba ni kwa mapesa ni bae godi yangu tabano jinuka simbi dije hanyozini ijeri katambia wandu kabrusuri hanzi mamoroni yo mbabi arumumjula pa ito hanzi madami alafu leo ndana mbekale ubwa Komori nga sivanu ngare doma laba ukaya leo kabata ambassadeur ajo jende ajo kabanu wanu wafundini au banu ngarifanyao je hau bani il faut savoir bani pesa comme ça hakika alafu kana ningize babi kale wa mandi yoti shovungwa habari za fatihu yao banu mimi da mina ngarjipa so hitwa parce que fatihu la wanura tilimra kabdiru dom calculer parce que mga jambo kaya tindimbe hala yodise mwana hakika toshiwa Komoro wajua afiri banu ngari dao tijishe za desiri tijirande nende ngafanya piscine bwaje jini wandu fanya entraînement lebo fardini amwabubo ustadi tamana bo doktori naam nti doktori Fakhruddin chao basi voilà si karma chantier yo gymnase si wonondo kisha alteri bai anishe kombe kashti sawa embidingo ani hamantaraja wala ngono alafano je dejiri ngam gifayoda kam tina ba piscine fa entraînement kam tina ba stade ya basket bai tigi wono ikoni bani kari abani biro hanyu babi baba mi handa ni biro hanyu babi bai wala ndo komi handa swafi so no fati weda ula nagi agitina ndina afanyo basela date mi pour la date kajafanya tamba stadi ya basket ikoni rien na bo maulu gardindo watama basketeur tamba Komoro washindwa hai enyo ndo mtuna banu wa ufundisha basi wanu wadiji ndo ufundishia riwono juzi mimi bo fundi faradi miti ga faranta tiga 2000 baiti shia ala tele wamba kaya ngabo Jeux des Olympiques 2024 tabaha mnguna ni hena mwata hiyo ibana amdido maudu mnyingane hensi ngamdido 2024 bahejibiri so wala wakawa kofanya entraînement kofanya la fuluba Komori banazaliwa ingumtabusho ndona wandu wadori bala buteja maji azali hata ukufara rumwenzi handani kadwa bina mtu hamba ka mimi deja yo dia ni hansi bani tokanza nifanya direct amandone conducteur de travaux wa el maarufu kaleo la pita da manda ile hizo ataka domba ringe vujao que vujao isage vujao mais bien sûr que vujao sali unive habari wa Komori waonele foto lino inu iya hauli inu hindino le foto lino mintuo na mimi amro sharantuo na mimi endelea sababu ngamu alafu leo ndo na meka bo futfardini parce que wanu hena mdule bati hamandi wa baba nu kawanu manadamu banu hena mdungene je rongo za haya fanyao parce que wanu obanu badima ementredimi obanu jo kolala tida banjo kolala
shela mdengene rapport yaende na Mwenyezi Mungu. Naam, naam. Mimi nga mwana jihadi mimi. Pour moi mimi nga mwana jihadi. Mwenyezi Mungu ngoja hunikeze fadhila hizo. Afkana lui est conducteur de travaux ou el maruf window parce que mimi ngone carte yangu inu. Inu njani kwa Komori. Inu ngone bleu blanc rouge yo. Naam. Mimi nga marmwe BTP. Ngamjou comment ça fonctionne. Alafu leo bobo fundi fardini riketi vanu ndo cinema leo beli ya jevanu adorambia jao eni bahanu beli kutunja hata vanu bafanya machanchu hata mwana urinwa ifo beli insiste ngwana bagarta ya bure bagarta ya bure alafu ndio mbele bwa Komori bana baba hauna baba kawanzo tuna mduma pesa ngotungutina par de numero de telefone na singa si hule atakerwa ndo alomwimba juu atamahu hakika ibanu lori ko kanti banu bakomori ko timru ani jadidi yempose shamtu kabo mtu helo hata parce que wana nyasungwa helo abo fardin si ambilozo na matwa mana tena warendo stobia hizo na banu sida komori ngedanganyao. Naam, naam. Alafu lo ba Komori nganzori juri wambilo kaya leo ndo Mahomedi msaidie bofardi ngala tende Komori ela pitali lati hansi ishaihe hamande hela iliyo bana ba yambo ivuja ngevujao helila bahiti jahunu tifanya shanti ngala deja ngambarumwe shanti shala pitali ya desashi wewe mndu mstarabu wasoma torema le chantier le plus cher d'Europe nyaba faranta Europe ba de la pitali fanya onante il vaut 1 milliard 5 avec 1 milliard 50 millions d'euros. Et ce que bétonné Komori. Ngejo Komtamilo 2026. Les chercheurs n'y soient juste. La foule de maman Omedi Bisedi, a Jadorin Kaplan, Carvanu Leo, Galawange Fanyiwao, Jau, Argandra was a singing, Gandra was a Karampu. Gamu Humea is also Galawa, Bandia problemu. Usue Galawa, usue aeroport. Iyo babu tisiparisa ya ukana. Eza Galawa hatanga bomru mitamihuli yenda ya kauhula zindu. Uweza usu chantier. Uweza usu chantier. Ramuhone sovangu. Endini Said Abdou Fahardini. Ngono ban. Asha mintuona bana mingi onwara. Wa Komoringo wao nao. Inu carte ya chantier ke usa utimize video ngojoona. Dali inde chantier raka ufanya hazi haruma ngo za construction mimi tika haruma zende ni za usu eze fili na electricity neza ngo yabo zono electricity si sirka ufanya hindi ni ambao kablage wala wewe amwijua za kaubitiwa ingio banu chantier futon ikaufanya et trésor ilio fondé sous bois yendini ku ilo karibu na Val de Fontenay Ihula. Hii abotika uone zihazi enamna zifanyishika ona izo zonti pia saino ke usauti meze video ngo jolunga uone nam ilu silo ensoma sha weimru na mdenda zema marabu na waombele ya mrua hedua alafu yabona akaufanya kadwa mtuni urongo wazini yangu bango joka indeni tiporofitati one na meze hazi zifanyi wao sifanyi hazi yo yabo mahala niyo ngala mimi ndula soma sari nenda nakufanya hazi amanda yinu wanelewa wa alhamdulillah ti onono zinji yabo tisomo tsayo aruma indeni abonge tsikantana binji eza usuze hazi le Galawa watrahilwa parce que wabidi waifanye waundu ula mnyanya na rabo eitondizo eza usu aeroporo fatihungu ono haya ya ukaidanganyi wala muimiretu wala mkenya wala South Africa wala jau alafu ajungu kuparwani aibu wandu wa mlashe emri akana roho ya ndaye bakaru mwezi bolero bo manama Bruce Lee sha bolero tola hendezahe ya baki belu sailati wanesele photo ya basi hawambe mba mnyanya si hawambe jau ila kansa wenila banu waisawazama shabanu wanzo ikengwa tapalao shabanu hakika
ezinu isairora bomtukufu yabo sharibakisha hindi utwambia owaloko mori hindi ya ukandizwa hamba lelo wendenga wafanya wazi hamanda zinu mimi hunu pari ngami hunu pari wakataishia ukana ejezele mpikinge tuka ufanya nanzia eze hazi zeloteli bakuzonga batuka ujantizi njina ma supporteri na mainja bien sûr bien évidemment oui zela pitali ngabweze maji ze infrastructure ngabo mwenye ata maji atesenira bo stade ikanalizewa halafu usikwa jana ngabo bwana toi uparo asumudi gulamu wode ya kasonedi ya kadwanana yabo hariha demisione na enge na furaha ba wandumengo miraruna watsanu haruma jana komori waona mwenje aiwaona maji toi kamwityo insegondi owa komori waishie ili warambuwe tsainu bana waringo waonao abo uwo msiba mziro yauka mndungu subuti haruma ndongo ozanti wandu pia wasufreo ndungu tusubuti ya jeyambi wa komori ndabu na mafiti na sinemena mlai abonge mimi mwana mtukufu mimi bofartini parce que mimi directeur nsanu hambete hakwa kushamanya mnarongo tena kana mwisho mvumba bala ambaza nabo mnahadisi wanibalia naam ambaza na nafanya na chef vocal wa kautao ntio déranger oui do la bwana ya kane maji ya ka urenge mabeni enda yo urenge maji enda sa ya tava samoroni de capitali basitona maji hari ni mwishi 30 secondes kwa katila nibuli wambeza haho ba mdudo tukuza mjeni abange bana wa mjeni ima mwishi 30 secondes iliri buli mwanya kumuriwa saya ya jarenge abora kaza arumu Mwenyezi Mungu kene muru nile shirika lini ibasau kama kwa benze kene muru wanu wa kumuri wanaweze nyora ikao ndizili yo imesha mkumuri ya basau na minga minatomaya au kaya zejalo washio karikena muori wone wakomori wala weze nyora na abongo joishi ya majamvi maudu ya jambe emajia isangayo omonje usanguo shangwa mbona rikena muori wone ngolo ndondo inokule endelea mwana mtukufu fardi wana avarane jakana jaina na kanzanu hambia mhombo bana kujaona kajuzi belu akandena na mashisho atoli wakati balamba kaza nonga jenda parengenda umunjengo ndao na bojuze ndao armu mashuliano noba omjini hanyu endo rongo monje urengwa banu batafutela dibdekira ya mbakodo tindi ila demba jini kodo washide aligodo mdu mwikoni na fumbuni ko yandamba washide oda gono alafu leo ndo mbekabanu bo fardini yo ndo mbekabanu leo tudono malaba parce moi franchement mon âge ufarda mina mwana urona ma 20 mashallah ngona miheya mbarikish c'est une bachelier qui travaille à la sécurité sociale non alafu leo ndo kati ufarda bosta ikando rishida ma ngodo shaka mfuma shishongoro ngozani bubu ngabo zamana toi yakaurongoa shini wacha warisaidia kabisa inu wasana waone haya waje warisaidie imwishilie bahizo ambao sininda jina yafanya zinu shini ya renika mwenzi yo Mwenyezi Mungu sasa zifanya karno shida zibadili nguna nzo sawa one haya mbosojo alifanyisa zindo jina wondo biwo wani mjole jina mlijuo oitota Babo hariri saidia wo farzi wo timu nje kobidi nufa commentaire da minae samahani wo shoka na vakensi wone haya jeiri ndeze mabatu banu meshinwoza shinwoza mramade mwananyu mwanashwa mrama sedafumani sedali wa sedafumani ngono ki ani video kiritevesha naam ngonelewa naam upazi banu un pays il y a pas besoin de choses il y a pas beaucoup de choses na mnambie bahanu wana bo fardi karanti ba gartungo kipata muda minawe
na mwende mwana tambali kodi kwa timba vanhu walumba vanhu watoto watabu mba ingbali au mba basketi au wata wadohe ya mwana nditala anirien na yana mapine watu yenga mapine na mortisori magari ya trena umoroni kula ya menye moroni warengo wado siano heja wetabuha me kwa tine akili yudi namba leo utamakana mbulo toto mbe wando wasome parce que Comore y a pas d'ingénieur au farde tu vas me dire quoi karangu e majiaru milo Comore e kako ninge ndao jila tiyo zarangu depuis 75 ngojo sheli 75 voilà tindi soba si bo mze shavala tiyo zila njia nkutu voilà na tabu voilà voilà no baba hatu wenji abasa wanjia ze kanseri wanjia ze indinizo zonti pia ai udwaza kae moma bofundi ka moma ka ya ngabo bakapidemia ka na mndu akamadegera Comore hata abasa asibabu des études zila bwana weitoi haja kabana hahibi mali hata endalo la hada juzi hajamba na ndeti za mradi ya ngele shirika ulio ya bibi zona kwanza bobo ya pokola lime mara unambie amtambadi balati vumbwa mndubana mndwa Abu Malha naam Abu Malha ngombo kaya atijindo bina njia zalina baki brema mjana njia wala ndo uruma bana ba manaju hata wahindi hakika shayo nanzo nambe kanyondo mlo Paris parce que wallah tallah bi rasulullah Muhammad fardin kamle kamfubi kamnene kamtala wallahi ngemi njaba mitsa mihuli parce que mitro rumwe reja mitsa mihuli parce que mena comme miurongo ku nafasi miurongo ki large parce que mitro rumwe capitalisme mbidi hakika tro mitsa mihuli tro na moroni jibue amjo jibua na mami na ba hanu jo himande mefuba wallahi ndo mebrema mje ndo mabadra dum poje makesti bu badru ngombo bu badru kumsindiha msindihe ndo Abu Malha juju jawanu ndo uhibi mapeso inikor na bo juju na renge journal akanti ngudo bangule makoshi eban bona Comore nyinga nyabo ngamona ozi mundawon bo fardi kujagyo na mwana mkomori bani hao hao mwana shwao wajumrambwa tijenta za hao presentaya bon tinauza já kuti mijeve video parce marat ila uteleza banga binafundi wangu ya Comore wafanya diza basi ya Comore ndamba bo funfa ujokeze nyumba boneda naziona ngizwa mama haburi ngizwa kampani hata moti alafu eze shuhudi ekangwanga ndio wanruwa zinao wanamika teno wanantaya utufikira mada ila ndugu hamba wajufumoda wakatolo pirizo wasi cha wanru waheserse bana wanadisi wanu ngabo wanru ambari tido wamba engo jo wanru waheserse no wanru aminu yazali emergence ti parone se addition ga birejezo vanu ngwa hama mzate miswiri ya pashi ya train ya Kahwendo Sud ekemro angwa mala ambao leker Al-Kahira wendo au sud mrufanya zilera kumena zili harumeze train za mafitizira ama mro ngono de Toulouse ngonelewa basi wanruwa aminio azali no wanruwa SRC wafikiro uka hakika fatihuna belungwa juka urengeze ntinu ke jamhuri si ngamafanisione mzaze ya zaya nyumeni ya pashiye train ya ngare mwana yaka umhamsa halafu hatoa ila droiti hamba hamwa mzaze we hamba maridwa umuridwa hamba hamwa mwana katwanza hamwe halafu mjomba wala kanza bauso ai aone mzaze ule shefuba hadi hewongwe ai wira fera mzaze hamwa ikekuja hama minga tiali la droite hatoe la gauche hamwa boridwa ridwa ekekuja hama kamtu hamsa mjomba mimi kamjombele jiwa yani ola mjomba uwengo udihia uka ile semzade wengu jeni kwamba hili wanuo skwaledo malbaim alafu ola mzade ola mjomba haisadi wasema hala bidia sihe etrenyo ngwage tungohenda
kwa isa totomaya ni nengo ne kema na katuhama sha katurenga ukangu jo hamsi wabala bien sûr shangu to fikiria uka wengu jo ni 42 baba no inu signali yanzo ya jani ni bemba hindu bana wala mjomba habaki hata wala mzazi kutoa ila goshi anza mamsi hata manaka jahama alitoa tela droite ya change namna ila hata ne bwana wala ngutso wikatuni parabanu yamba tsengela banu inafanya mamba ndogo banu au ya jani mjomba akanti hadiwa sai ariabidia sike ende hata aisa harate area hahe weyarate adunga bala ola mzazi hajua arengeze mpaka uni bakurusha zihabaya habale mwana eleza hiba hola mjomba wala hamba tindami njahama tiriba njahama njasiha wakatanende atawe station kajahama mwana kajahama ba hiyo ndio wandu walilwazali kwa na jasi kwa tino johunda salam tu banumbo doctori yanzo hamie. C'est malheureux parce que franchement c'est honteux parce qu'on a un problème de hindi. Iwa amanda minawe abakawashi meji wangu fundi wangu shakango nuna ya buntina durana be. C'est ça le problème pour les Comoriens. Avant le là izwe ya uyenshi haruma unafiki. Ngonelewa. Abantu ezenogori samba uzini wande mafundi watu wanu duaramba rizambe. Wandu aramba kuli alhaqa wala kana murra. Abeza kuli bangengizo na nyongo. وقل الحق من ربك هابeza kweli zalo fonso ni mfami wao wamancha afaliyumina utukanza kujodunga wamancha afaliyakfuru utukanza kana udunga gushili alakuwa sababu mbweza kweli shaharu ma societe ya hypocrisie hata ujoni swabeza kweli wotomba woja ngo imagine wagwa ngeti jamani chatsamba kana kwezi bwana rais na minga mtukana rais wo mndu ya tendeziwa sha mtinabo kana ikenga mwanzo nabeza kweli ngamtombokana kwezi bwana puchisti kwezi dwamana boko wewe ufa kuenzi uranganya ensi uwa wandu wafu kwezi mwiti wakongu hibo ekeza ngo izo ndo za zambe kutamba imtofada na izo za kwedi ebanu bali watu hamba awulana adabu parce que ngasi haruma unafiki ngasi haruma hypocrisie ngasi haruma umezi ebanu bo fardi banu ngondo hule juzi takfini katsoma kashifija de mfiraji naam engeda waba habala mduaja bala sharduaja kashifija de takfina zamba tidelilo mzee Bembela hamba ukana mzee watu ya halio anga almuradi banu ezenongo zambage zira wajokala ola manyamba bahango swafola hawo Bembela nduma baka Brussels ndumu subituma baka Brussels mwana muhadi Salimu johambia baimze Bembela babangu abaufa bangono nurungo jaban kada mina iban rahmatullahi alayhi ndumu sha Bembela johambia ngelion minja kaumjata mitimchi ngaparongo ndumu sha mnabaka mimi shimejua Brussels johambia Brussels mwana muhadi Salimu moroni o majenini johambia bai mzee Bembela amba ukana justement bo fari bo stade mdunere numéro en privé parce que ça m'a fait mal parce que babangu aba jahunu njawaina njakana relation da mina ngonelewa ewa ndumu olamba babangu kweli wala duandwa kadana wala aliwadini wala pia moroni attention c'est volontaire basi amba ukana amba narudo juandro ba usuka jihadi katina zemvu zampundra za upashile jeshi loti pia waiche ngeshi yede azaba wala ndwahe wafanya uzetu wa biazinu wamsaidiao bahato ngua mbilibile shiuno feli waluna shonga yabu pasira mwintu unu wade watamia sha emiade hangu ni objectif ya direct hatuban ilazimia kwa bo fare justement kana nambia di shabara ya rumushu fujadi banungeza zilio komara kutujo mtojo wa unambiezo banungojo ka fujadi ngabo manamisha yanambia abo shiando naam manamisha yanambia hadithi ya Muhammad msaidie paro yamba banu shembe chondo renga la légère
isifujadi mwanzo wandu waperkize wanjikandani magonzi yaliyo kandani yawe isifujadi pia. Abo uneshelezisa endelea. Banwangu kurio aringona service secret singa ani sisi singa sinati ngarwa siwe de topia ani roti ani wa service sirwa mushari ngamana mshanambia isifujadi ka hibi gonda baba haino jamba baba kandani kajajo jua telmanga au menchi nabo mwana mkomori ngufo anzaya ngena bishi parce katula ireo ngola ngano hele na boshia alafu yo nanze na meka tena ufardini kangombo je video endaone ntiamanda inu ntia kamili hale wakamba komoro mporo bala male shibala abakwati ani atambaireo komori ntia komori kamili wadamo karingwero wa kontineri ndaru jama bawa anona ifarete quand même c'est pas point bo farde dungia hiyo babi mingi ngamina wanungu deja mo Paris atkana ni babi mwelewa marhaba mimi babi samani bo Paris c'est pas que que j'ai manu mais voilà mwelewa bata na directeur kana nifanye wanduwa jibiwa zihabarwa zonesa waridungu wanungu kazwade 11 njaka uzijua yo naipanga mimi yo naipanga ala kuliani banule loti par sahabari tena za uka wadoka logement za doko haja ilani ngemkinishia ukafati ho harenge hazi huliza wandu abo wandu wao ngato wafumbo zentu zijao monti murengo yabo wakaza ya uka wakomori gelazimio haraka waelewe watawo ulaba roa baba roazazi wajua weze tabu neze ajali ni dhulma iwanao wandu hao sino yabo ngwa uhamade mzaze yenda ya taifundi wa matematiki ya jea tualize mwana hahe alafu efundi hajoda honi hajangu tualizwe mwana hamwambia ukana eka ukana ralishiwi tirenge ezema jana matanu yabo ubakisha na hindi hamba hindi lade mwana nguzi so fundi wahe fundi hamba eka ukana ralishiwi tirenge ezema jana matanu yabo ngojo bakisha na hindi mwana na twandi solida enda alidi hata zabar enda para mama tonto zajirinda itikana ralishiwa ni boho ezema jana matanu tikana ralishiwa ni ezema jana matanu wala mzazi na tsoju hayaje ambe banu tsoju urenga doktorize mwana utango mboze majana matanu wao baba komori ezengo azali na fati huna belu wa warenda Muhammad de mzati bo farde ban ngono ban mi nawe karna projet festival ngar jombe ja famine zamjine zamda parce que banu ambakala ukana kafire jirani we ko ni moroni enda una di sama naim ndo mafati ukari sécurité ilo komori pia ila hai eda ujere na balange ko komanda ala gendarmerie Sokon mabarzuli ya bongo ndumba kutundunga mashirika ya security pia hajimiliki kwa nzao mndwa mafati mndwa lukumani ya do mari ngorganize ndongo ya box na botu hambia ngala ngabandwa kisalteri ngodori ndaja pasora ngodona mdakisa shuma au kanga armantaraja ya mwando na abidi ngone eto godo kwa tina tabarogo nie ufardi ngareza hawo iho edanga liemba iduni yo itijo da mandaya no t'inquiète pas mimi unu faransa inu eni hadi yinu umedi mseda jitu ya komori kautesha ulanga shenda o aminu iti usone ngo yinu pia jitu la komori bambodao mambo jao ai bongo mwane ububofu ijo komori almade makati yanu waisa walance wa manda dare ya era isimbushi wabushingwa nzao ya rejei yende ya rejese maliza hao itike bal havuku izo domiso waho wandwa jiwanu abonge abweza bakizo za hao ngabo parona mndu bushinya hawa wala ndo ola
let's go hangu tikafurika la kukaingia ina mdo kushia wapara dina rona ndio gaje upemba ndio hapo ule uno bamba maji ya no maudu haji bo ustadhi maudu haji ustadhi abunge abo salama njema garjo wona nawe ba shukran marhaba wakati wa shaya marhaba za mtukufu marhaba shukran abunge rikaudunga na nema na nyasi wandu wa mini SRC inde haze ya hao monti wandu wa mini SRC inde zitwa za hao abunga mona hao alafu asuma ni zito dima soi ibanga mona kwa mtuo ekenga mona na mdona mbia hoide mde arenge tima treka bo komor emda ule shambalo usiku yaka ya feze fiyo bizi ibanga moshela usiku ya arenge sashi ya kwa mjito ashile ibanga moshela usiku yaka ufa unefu yino kamjao india nagamiza yino siku ya ji this badi sinanye okotola wa mwo wonami mabani aipi hata wanwati yangu waonao ejetesi mabani hata wanupia ni mdu abishia bahi yeye hadi afanya mamtentente na mumone yeye namna la katalla billah anu wakati mtunaza yabe indabu yambari kujo msirini erenda ratamba zembale umsiri wala kurunevu yambari ngozi ya jasalize labari tende abunge nyezi ngujori yauni sha izona kanzani mwambiani bo komori na mtulilie BSRC itambalia aye naredera unani haraka watu redi hajimlevi ekemro ambeza kweli watu redi hajimlevi yale wambaba haba edesa miti ujira nzira leo tijo dauni hunu ba mlevi amba ba mimi mnara mkenjoro dauni hunu paka unambia mbaba hangu waza kweli kwamba uti mbaba hangu azali basi yarengeze maliza wa komori pia tainu mwana mama medisa mgajo muhifadhi endeze mali azali azila tao aya asibabu de misafara etinji yaruma madini hata asibabu de misafara ya azali shabu kabati mkomori josubuti ya mozise ebanu esharumira hindi indo siku watamba ngwazo wafanye sinema ya himru ya wafahadi mwanze tasinu tangafuna na ulaba shaka mazo mnike titri ya hele fotoli nubanu bajana timnikane titri ya eshevanga erivanga eribundukuju na mnike titri ya hele fotoli nubanu ngeni mrati edera linde wa mali ikawa mali kwa jafanye za lazimu bahinga to urengenti rifanye sharia récupérer mali za wa komori rengeze zenrongo resevoti uwe wa komori wa jo mtungwa ya rumenti na mnambie titri ya ile fotolini ebanu wanu enu esa jiri ndi banu wanu wafanye namna hii na mnambi ebanu inu iya au inu photoshop au inu hindi na mwambeza jisi baila sima foto ya tofanya namna hii ikamodo continue mdunge azali mdo musahani ide namna rualiyo onrwa hemvinyo nele bange watola hindu inde namna zenkanga aziliyo alafu andro azade ekanga manzo mdo fanya msajaja anuka mtula hindu kabati maji mdo musahani amdazaka isinga yao ando azade wanzo wadono so ubu no kwatula hindu kwatuna maji ndezi joka wa undezi uno nezimbafu akabo foto tali nitse na waili lininja kanali tila tililiwasi
Amoneli. SRC ngwa utabani nariweza kariona nari renforce ze cellules narifanye chao zila ke zijaja bure bala waisa watu wa ukawa isangwa azamao waisa watu wa ukangwa azamao baye inde namna enti iliyo aina mwe kabasi ulo na akili ujuongele ndondahu ilongele ndondahu bele gari inde namna azali abali ya wandu kwa tujua wala ndahu bingo wandonda abunge abo watukufu na mwombeze duma ba wa Mali kwa na uhuze turu ya hao kwa na utinzwa Komori twamaye wa Mali ngwarengao enti kabatiza reconciliation kabati mugo wa Komori wafanya dawa na azali tena wa Komori ngwalinda Mali warengenti yake wa Mali kwa jarenga mimi fahari ekenjafa ngamjorengenti da mino wandu hangu ekari rengenti njamba mido ujo tendea shangari jo utungwa unga mjo tungwa ujo ritendea ekai tendea nkujo zingaro weziwana jengeze maliza hatu owafupirizo wafe waula wafe rifanye sharia rifanye kanuni rirese voti eurengwenti ya irume umwalimu zwani mgazi cha maore izo ndizo razipanga na mwali emana waruma 2010 katima na ikililu dabo wasise milobo honi wambange fwesa kule warenge cheka wadaza Abu Salam tuhum ila yaumi alqiyama suwa omwali ngwarengawe turi hawarume bokwene mbukuto ruma ina mnanta hau ngwaruha ukauti wa Komori awazali suwangu tambazo enti suwa enti atungarire ngao toindo bitse des passagers sur terre abonge yabo yatembazina kutushindo wachikaza mndo kana baraka wajivenu wa warongo wa ulo manadamu jivenu wa urongo tele utatazele na ujevanu je udohamba abonge yabo izo dize kweli abonge yabo nijoka utambiha gujo tambiha sha ngamjo urambuwa wakajishi jinji vanole jeshi mwishia onele fijo nusu ya wandu wahe escadron ambabiza mapolisi mbili arumao nsano shabani ye arme hiyo wawenji wangona binadamu kwa tukubalo ushenzino na haramu ye arme le jeshi la henti iloke tukubalo na haramu waudo wabidi liye tawa o e Afrika wantia les autres tipia wanu wale hama paseri les autres tipia msaja huu ha kabo Fati Wazan Fati Wasman ambaki uti oblige sa uri ngwanzi ari Fati utse ngumdungoni ha kamshia ya ukafati utse ya njia mwangali abonge watukufu tulilie bemana lelo watu fijo da buri juwao ya ukeze no kungizo njema Mali kwa na utinze Komori twama ya monti emimu enti ya hatu msamdambu wa ya ukawandu wantilo wajuka ufanya ndogo timaji timwenje timsomo ti unon arila mbala pitali sage vujao echele amwa mtukana matebete ya nyumene autoliza nyumene uhindri marumgomri hende zahe shayani hende zahe fazuli hende zahe dini burhani hende zahe bolero hende zahe andu wakana roho pia wende sawa achunda pelu bese ni mgo tsamba
msaidie ngutso keke mutokase fatihu ane moto ingwanja jariteze wane moto ibasi jaujao ezo izo ntipia wadanganyia wakomore kemono mbabiza fitting zifanywa walongo nzo ne si kale ja leje asinga si wenji shomi so kurudia amuso kurudia namjipange bangari jo wonaro zinogota hizo sasa mwambia ni bana keka bajabuha mtu bana yari double ya mkibu wa yarengenti ramwimilia wa mwali wa jo urengenti 2026 ekawa mwali kwa jarenga abwentinge ungu hao ike kwa jarenga nga mjorenga damino wanro hangu nifanyizo na mwambiani ya ujokana mu wangu joona zambani wazungu hivi pravera ayini ujokana mu kamjoe shila hizo na mwambiani bana fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Kwezi watukufu mtiliwa zo wafuwa hatu heni ya mbadua ya tukubaliwa na kena furaha inchi rahaneke haombo ikubaliwa ya mbadua ya kubaliwa bala Mwenyezi Mungu hafanyizi wakahanza ya tukubaliwa bala Mwenyezi Mungu de ya hutungulia ezijoka na kheri nawe weti mbaraka yake jakubaliwa weti mwabiaji ya mbediwa weti rangi taarifa katafanya jao na mkepo mguju mbese dua ba wallahi sindo kanga miwanu fanya video ngami harume bwana kazalinge video ya lawi watukufu azali haelewa ukahashindisha karuma mahakume tijina mingabi katushinda tamaja umwenja umsomo au nono au mahakama au ba kabati no kozenda ulo mwade ngodo konze ukuthi kanda beti fanya la pital uno kwa ujokta hit komori parwani yanyibwa ina bahano monawe za association de warengeze passport za komori wasolisa wantu na banke wanende hama pasero walo Geneve walo selio walo pia msajaja na bano msiba doka wantu hazi wa baba yakawidwa kematwamana madam situra hadange ya bungu ononro tinzwa no tondolo akacha parambargo sultan shuzurunga igongu wono zijirio wende wa renge we adzina wa shenzi wa wanikeze passport za komori watu wao abanugara nzuri bwecha uhakama hula wa torture wa komori wa retelo ula pia kabatimba mndu wanidio nga na mdinikeze biene mapesa bangara tuje fanya formation ngabo stage hunu orenga unika mafurika o abahiza utahula wo dizwa ruze biye ungarjo mfiti nini abanga nzu yavuka walike mapesa wa association za utohidi wa komori pia zirugo izo wantu walo harumwe zinti hizo do arambi ya ozo ngamina doki mabo komo ibona mtu amba washinde sultan chuzo nenda kenti ngose kenga wena wana wahangalie hawere treti ya hahozi yadi ngosi madam situzi yadi ngosi ba mwangamizo wa komori mnedamu yaho wa komori azala jarengenti hamsichi nini hamndendeni kabie ya shurtui ziyadi ngosi jwabu fuadi mhaju jwabu Dr. Jabiri jwada one mabani hao watukufu wa heshesi wa shamwali banga sodi ngoni manyu tengenti mtifanye cha mustadran mtifanye cha Anis mtifanye cha Sarkozy mtifanye cha Salim Hafi mtifanye cha Joan Rwanda wadunga azali ndo wako chika president Aruma Tsumbili Sunda emeadia hangu da yinu timwambia ni bana utokana muongo joziona utokana muongo tuombazo afatisha Sheikh Kanga mina muoba azali kuna ukaraisi banu 2026 wa mwalingo jorunge turu ya hao au bake mrujo ntedea auri hutowe riregensi ya hatu ritie sharia rifanyize ngo za lazimu utokana muongo joziona shanga mmobo Mwenyezi Mungu selweze ndongo auka na mwambie busopti ya komori na mwambio wanazichana mabani hangu no maduhazi no wanashe wako ukana abasa inu na mdudi mjadidishe ezebarua na mjadidishe zebarua wananyasi wafu ore wasijini wa maori wasaya wafu Grace wasaya wafu Twinizi wasaya wafu arumweze tizopi na mbezera kambeheze barua mjulize uka azali toujours nguangamizo yetingu isi sontini ili wadoka ukura haina zijojiri watijoshangaya ezijojiri watijoshangaya nezi ngungu jorinike kheri ya henti ya hatu haraka omro hito azali woko turamba nungo ezaramfilisha
do kange bidio entia hatu injie haruma bundo, injie haruma tartibu yenshindo wa Komori wa yenshindo haina mahala wajoka ya wastehilwa sisi mahala kazavan kabati za uleje dingoni na singa sina tomaya ya ukana entia hatu ngejori rejei ebalanga mweshele yao etitri yahe ezenogo na monisani banu jana bwatukufu eza hepare ya mitami uli iyo ina kutomba ngefanywa wao enda shezani dazabai iyo hamasi derjo ifanya tihale mtukufu ebala ngamweshele yao etitri yahe ile shirika lino au mdiwa sababu wa Komori etitri yahe ile shirika lino la ya mvio ino ngamweshele yao au mdiwa eno ramba ino eri hindi eri mudukutu au eri vanga arjuwa na kama wabenze ntiliwa zeze swala oindo la ya nationale ki ya jambari ngodo zahe na mkena muo baba sangari lindao baje bakemwenje na majema haijao paudu kamda jemjim tahem duran ngam dota amraji chago sisi za hatu garizia ban iliri bule mwanya simkomori wasaya amshie na mshenzo ambao tanjeni mo formeni paudu kamda jemjim tahem duran ngam dota amraji chago sisi za hatu garizia ban iliri bule mwanya simkomori wasaya ya jarenge abora kaza arumu Mwenyezi Mungu Kenemuru nile shirika linu ibasauke kama kwa benze Kenemuru wanu wa Komori wanaweze nyora ikao ndiziliyo imaisha mkomori ya basauke na minga minatomaya au kaya walaweze nyora ziliyo ifasira yabo oide akane maji wa Komori wakaufahe nyora ritona banugora hunra tuo hata jirisiha abasa haranti ngwendo zahe yani kemroaji ele shirika baada ya kayabo hata watona rongo ya zifanya nge wa Komori ngwa roho watojo fanya bainge je mlevi banu Bruce na mnadio banu zinuka kauzamba zinu nge hamade mruahe maja kono nenda ya lula ya zaya ya jayamana daine mrumshe ya bangwa nzwe mwana bahimrumsha ba mido urengwe mwana wedo mahakama alafuwe mrumshe ishia bojish ebanu mimi ngamiro nikene mwana mbani hangu mezishenda ya kamili nje nirudini zai ni sufre nirudini muhamse hata alafu harimdu achido ujuka urenge mwana wahe jiji hakika usimbu hako ili abo wewe hama odo abidi urengezi zenongo ewo ngaona suhamba wewe bo mleva mati amba bien sûr mintina zinji suhamba wewe bo juge eke ubalia €2 wende uzitia harumwe mashini ya Pepsi huwapie Pepsi roha engojorejeze Pepsi baso yako kai engojirejeza harumwe mashini ngojorenga wenzawe watre ela mone la peji jamba renge mwana wenza abareke mwana mde Tanzania cheza sawa aho basi ya badela mwenenda atia arume mashini itowe mnakoka abogo ndo jubale mnakoka edeza wele mwenye mnakoka yago wa Komori watu wao watu inzai mwatashonga ya beranza re utabainu enti ni hatu eze usio eze mali za machili sine zadunga mwanama sauti ya Komori eshana filisha bana basa ebiya zalia rohe haraka bana Allah akati na kauzamba ngabo watuka uzifikiri ngabo watuka uzikubali na mlinde ba mima basa yote ni hondiyo balasika utahama ye mapesa rendera fanye zindwa jibo zila za tukiri ondwa le mapesa hatu sha holi hode ezajiri ababa sainu mimi tiji concentre numla wa sumani ngamonao ya uka
zimfumbili wakati ntushinda na hunda wakati haku na bila republic shanja waranti nsina parjo waranti au kaida ya hangu da mina au ila ya hao daonami ekemwisha habari ya husu ikiwa nduni juza ikawa ishili ya zenongo wambazo juzi baya ona naziratso ya jangu vumbulwa ba wandu walumeke keitoka wa ishili ya zenongo razamba amedabula tuifu da ina farida mwalimu ngamjora mbiazo za husadhabu ya wandu abunge watukufu izintu zinu ya musalimu salama na rombeze dua bazali haisahara mbwa uka imajinga yo matiro engu fanyo engu jishinda stamili au kana ushindo stamili Mwenyezi Mungu ngenasi ngabo ikoni sawa anu wakaura vole waheza drapo ya Rusi ngamonao nikoni wanudo wenye hamadagaso wandu wanya hamadagaso ngamonao sawa anu wajuha wende ngwa wene sautu kifu hao da wene zia kifu jari mtuanza ni mnike ni mwishili yeola upara Mansuri emwenza hakamu wa Mansuri ezenrongo na mwishia yaka uzambosi kwa jana shanga mwana ola yaka ulawe zita yinu ile tabu ya maji azali mbese mwanzo yake na mna yinu shaizo ndabo azali kuna ubaki mwansija batauke hamade mwenza shanga mkameruni woi Karjo wasuilishe ya huumbeke hizo ndizoanza ubwazati chakuna ubaki ya bata unende ya manuo bwazata wa udo henda utija utambilwa ni shetani fikirikana ngo chiko ubaki yabo hata no abongo jihadayo bwazati tawa babongo jihadayo kuna ubaki yabo hata ndaba kuna ubaki yabo hata hali ndabo azali hizo ndizo kwambia yao mala nunupia maredao sababu densi hatula mina mzewoi ndaro shitaki ronesa utukifu na mdoona mzo wangu l'ancien ministre Ashraf Wasedi Hashim ngoni mo anduma du hazibo kayao enti inu waji sacrifice sababu ndeo abonge narike bongo juba ngarjo wonantu ulindo mkuka homo hucha ilio namba komori yakana ulindo mgoka homo hucha kena mtulilie watukufu mtulilie bangarjo wonantu karna ula sahindu